Romita Missi ka Marilena na laikidribig yung gimiyo isina Ras Medicity de Thomson Cray loina na hospital gi staff singa akan mamong damuk na Cray. BJP Manipur Pradesh na Imphal Jirbam lambi dalebe barak thong fibam yengchin Cray Manipur government amadi biaro gi marak pau faunu drehana maral sirakli. KM Blooming School Khangabok class 8 tamliba mahiro yama laikidab gi mayokta khoisaw ngarba miyam na principal gi ka dalebe pochai tugai ramle. Amasung Kurai Polo Club na Eastern Students Polo Club Panjil Taret Marita Maiki with Piram Duna Kuntaruk Silva Governors Cup Invitational Polo Tournament ki final changre. Mayam Kurumjari Adom Yang Bidvis Impact News ni ay Okram Somendro na Huzi Pungza si Paubugi Maroibe Pau Sing Miyam na Pijari. Ning TV restaurant gi mapu laisram Romita Misi ga mari laina na laikitribi gi yum gi miyo sing na Ras Medicity de Thomson Cray loina na hospital staff singa akan bamong na Cray. Khoisaw naraba laisram Romita gi yum gi miyo sing na North Ayosi de Ras Medicity de Thomson duna PNW kolau kya lauki nakal maram de khoisaw naru miya madu hospital gi staff sing na lambi de tolok na thingki nakal ani gi mungna badu ahen security personnel sing na thingduna irang adu matam sa na laksin ki laikitribi Romita gi manau nupi Ketrimium tembi na fongdorpada hospital gi thawa sadab amadi section dabna maram oiraga Romita laikidabani hari hospital gi maikaide gi khara ningthina yengsil miram labadi ama ki mase hinglam yai haina Ketrimium tembi na makata na fongdoki Ichena aduki mati waraga matsa ani jena matsa jena mamagi masakti amukta di yeng jaya bakto yengan na amukta mo yengan na ai chi mangda nubi mangani matan tiga mini manga phana sakan gi de ai chi dala ni manung da di amuk katang ni moina adu mundak tan yeng mata phani hai na am phara katana kalaga ichi mo la yengi adu gam moina mayum na jum na salo hajani sastar ki adu tawrai ba bosi dik kai go mi mo sengi de itaina khangi si dala yo yom dala yo amha oira male haidana amuk dims ta poka matangda sidi hana tawgi pot choi gar male orai ba i jido hana gi tawgi bogi manung da i le bon le thaki ba sakto phota thama ma nangi ba sakne aduna matik chawata ni bibiyo Nakalamramda hospital gi maikai de asoiba matal laikide Romita da world class treatment pi ki hana Ras Medicity ki assistant general manager Dennis Ketrimium na thamlakli Romita bullet injury na maram orga Ras Medicity de February taramapan pukhalake loina na hospital asina March mapan faw Romita bu treatment pi da matungda yum gi sel tumi kudungsa da laibana research tauki hospital na Romita gi yum gi miyoida routine check-up matam sana lakfiyo haibada tabiram labadi hospital na angama mateng panglam yagadabani haina Dinesh na makata ki panba yaba mana laisram Romita Ras Medicity dagi discharge tawrba matungda haksang fibam sokchilakpadagi rims ta March tar amanga da pukat ki amadi mathangi numit ki ayukta laikanabak ngamdana laikidabani Abak da tawriba operation duga ngasai makha da tawriga surgeon ani manade tongan bo operation ngata ba adu finding ni tawro matuna maji fajana fully recover tawbane recover tawra maji tang ma pane discharge tawgibne discharge tawbuji akoina di chalen ningdabane matam khraga lehening muna da moina financial condition fatawani na koi chacharage adu moina chalam dai da moida akoina instruction ama piyaba Noma kalaga noma hospital lao aduga dressing tau adu noi gidi nomoi maruna pan gi bai je ocean bai je pak ocean gande adu manung da sunang gidi ma gidi thirin je hum thongna tat khibani mado leak oiningai oibagi chances yam lei aduna mado toina hospital na lakpa darka lei ultrasound loba darka lei haidu moi je karim bo cooperate tawte Amramda Romita na laikida badu Ras Medicity ki doctor sing asoi baga mari lainana oirakibani haiduna mara laiba cherak piu haiduna wakan mifam famkre wakan mifam adu kurai angom lekai apun maira pe biluf na sinduna kurai angom lekai de laiba imayum jaw laidem ki sanglen da famkibani wakan mifam adu da miat ba doctor cherak piu Romita gi misi government tumina lesson bigano nupi da khut thaba yaning de haibana singba iba play card sing sijina kiari hidak se muk thara ga ju sanai ga sana de ga nai cha dana de gi masa che khai dan khotan tawle de amuksu tawbuji de gi yade aduna akoi doctor je dandi pibiu mayamna saugat piu adu mana sidiba misi je akoi yaning de na phamini magi misi je doctor na soibani haibje khangbadagi doctor lampen gi rims ki doctor na bharam de hana gi mana I ori ba khol bisi hana gi I ari bani khopani loi haide ba aduna yaning de aduna mayamna ju saugat piu sarakana ju yengjen biu sida ga yumba yengjen bi ta de akoi makha ta ba khongjang changchan jagani
इम्फाल जिरिबाम लंबी की मरोब थोंग अम ओइरिबा बराक थोंग असे थानि की मनुंग सेमजिन साजिन में लोइगन हाना बीआरओ की ऑफिशियल अमन ममांग सही की सितंबर थादा मणिपुर गवर्नमेंट की मकोक थोंग ऑफिशियल सिंग थाजब पिरखरबसु बीआरओ मनुंग दि पाउ फाउनरमदब की मवोंग लैरम लेहरी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ट्रिम ममना ngarang lambi asida leiriba barakam ri makru thong ani fibam yengsin ki khongchat adugi manung sana BJP Manipur Pradesh ke spokesperson RK Siv Chandrana none the leba BRO ki commanding officer RK Garg ka unaki unaba du da BRO ki CEO na fongdor ki bada harib thong ase semjin ro masak stock ta leitabana maram oiraga matam san लोशन ngam khidabani adu bahojiti masak stock ta leire atu matam da semjilagani hainadi fongdor ki adubo akaknabu matam piu haibadi ngam khide hari थोंग असी यंगशलुरब मतुंगदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के स्पोक्सपर्सन RK Siv Chandrana फोंदोखिबदा टोन निफुरोम पुब ngamgadaba थोंग असिदा सुमना तंगी टोन कुनमरि खक फुहनबा असिना पोट की ममल हेनगल हंदुना प्रजा मियामदा अवाब पिरमगनि हाइबसे मणिपुर गवर्नमेंट खंगदबदौना तौबसी लाइबक थीबने बीजेपी ना लंबी असिदा लैरिबा मरोइब थोंग सिंग यंगसिलगदा तुमिना लैरोय मसिगी मथक्ता मरिकसुम पाउदम अमा मिनिस्ट्री की थाक तमनुना खंगनगनि हाइरी मणिपुर गवर्नमेंट की मरी लेनब मिनिस्ट्री विभाग चलगा सी कमाय तौरीगे येंद्रे याम लूरीदी हजिक इम्फाल टू जिरी लाइबसिदा चटप यादब लंबी सिदा याम खुदोंग थेलिसी बेली ब्रिज अहुम लैबा इरंग मक्रू अमदी बराक लैबसिगी मनुंगदा ख्वाइदगी बोटलनेक ओइना अखोय सिदैस लानबा यादेन तौरिसे बराक सी खतंग गायहौरे मणिपुर गवर्नमेंट ओइना प्रजा की खंदब दुमाइन तौबसे मसिगी मेसेज है मैम पिनिंगे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खांगाबोक लेबा KM Blooming Higher Secondary School क्लास 8 तमलिब महैरोय अमा ngarang जेनिम्स ता लाइकटनब ngamdana laikidabagi tungda महैरोय सिगी मुंग मनुंग अमदि लेकाय gi miyam ngarang numidang school asida laktuna school asigi principal ka dalebe posai sing thugairam lehari hariba mahairoy ase hauke March 3 ta mayumda usabam lei haiduna mayum gi miyoi singna pukhraga March 3 mari da school da thilakibane school asigi March 3 तक हौकिबा एग्जाम थारुबगी मतुंगदा नुमिदांग दा मसा ngamlaktre haiduna complain torpodagi ngarang ayuk mayum gimioi sing kauraga layengna sina kibani hari adubu nungthil pung mari makhairom tabu matamda zenim sta laikanaba ngamdana laikidabane loina ngarang numidang pung tara makhairom tabada mairoi asigi imung manung amadi laikai gimioi sing laktuna school asigi principal gad lebi polam kyamarum thugairam kibani hari nungai taba thodoni kodi amta siguma amta thenagidri koi thamoi se kaina hek aigi apo pisa done kuju kapi bani nungaite school ki condolence ki sitawa school suti thare नाकलमरमदा लाइखिद्रब महैरोय सिगी युमगी मियोय सिंगना फोंदोरपगी मतुंग इना ngarang ayuk pung 3 makhairom tabu matamda school authority na mahak masa ngamdre yumdagi mi lakna na khangalakpadagi apokpina school adu da satki school jorob matung mahak fibam adu yamna falamdabadagi mahairoy sigi mamana mayumdagi gari kauduna mahak zenems ta pukhalaki adu laikana ngamdana ngarang numidang pung 3 lom tabu matamda laikidabani hari mahairoy adu gi apokpina mamana impact news da foंदोरपदा mahak masa nupabu nare haba khangna school authority na kariyamta taubiram daba se laibak thibane mahairoy ase jaundice narabus thau mari masu yabu chinjak pijaba ase school gi authority na section dabani haiba se masek mayek sengna tak le hari aina school gi side tadi aina hainingi di moigi warden du ga adegi moigi doctor duga punishment gumba dai pihanning moi taseng na hair care laude khoban hospital adiam nang na leiba du moina adu bahawda moina pukhat pitre angang du su doctor da yengma matam da doctor na samthong jaw haiye angang du na samthong jage samthong piu haba matam da samthong thong de adum thaw ngoba se chawoina angang du na numitu da kobi thong ba sai moina ija da ba ing du da ne paw du hai bi rak ta ne ajaga hospital ne pukhala ma bi ne ija do kan ba jara ka da ne moina ka da Pamung da patak dara madam da moina paw hare Memi sami sigi matang na sem kiba JAC na sinduna mesi sigi maramda hauze strategic investigation gi matang na PN da phongdu pagi mi pamma Pangong Youth Development Association naru Pangong gi sangle na pangthokre mifam adu da wangang kiba singna hauzik fawa post mortem gi report losinduna thamliba ase miara sigi matang thigat pada langla langjin losin na hotna bani phongdoki JAC gi advisor gira ni na hai kibada saliba tha sigi tang tareta memi cha gi JAC am protesters singna sanjin thong thingjin duna protest tobu matamda
CM ga unaduna JAC gi member singa yanaba puraki yanaba da mara lebi mi khudema fagani adubu asi bahaksang asi lauraga mathau mangam pangthok na bathaja piraki hairi adubu misi asi gi matang da hojik fawa kumang amata chausin da asi na maram oiraga samjarab pangongi praja miyamda minam bani hana fongdorakli surprise tongloba nemdonabagidamokta makoina mokagi wakalgi oiba khusiamgi oiba wan thogamana postmortem gi report da suicidal lena haijen mari thangi seng namagadu haijen dabo oiramagadi numittuda court puthok numita judge ki kutta sinaramagadi kari gi damokta mara leiraba 21% adu jien da thari no सरकार से मथों होत्रब सरकार असिबु अकोइना अल्टीमेटम पिसनदुना मियात मसिंग से लोय फादि होबा अकोइ जेसी लोयलुना क्लब संस्थान मणिपुर की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कयागा संजन मिनदुना अचुंबगी दमक्ता वारोशिल से अकोइ की इवेवा मेमिसा लैखिदबासिना अरोइबो वयसी English singani tarahum de logane toram constable singi result athum tam state government high doctor badi candidate sing akar mukhong sangsil lagan hena all Manipur police constable male 2013 batch ki maikai de thamlakli Paumi singa unaba mada association as spokesperson Muhammad Zahir Khan hai ki bada candidate singi result high doctor bag mari lainana home minister gai khang mam state government memorandum kayada akhangan ba laikre adubu ngasi fawo marik chum paukum amata pidana lairi hari Wathok asiga mari lena MLA KH Joy Kishan handak pangthoki ba assembly session da home minister gai khang pungning singsin ki lona minister asina lawgadaba post listing ani dagi ahian ma chamanga ma hapsin duna result athubu matam da haidok lagani haba wafam phawba tham ki adubu laibak thi badi House Faba Constable Lobagi result Haidoktan Lady Hana Zahir Khan Makata Fongdoki Nakal Morom the Tasiki Kunma Toida candidate sing Asiki Oiba Mipama Polo Ground the Pangtokuna Karikar Makong sing Sanction Bahana Kanagada Urihari Assembly Mifamda Honorable Minister Home Git Habuksubu Biriba Gaikangam gi Maikai Digi Asum Haiki Police Constable si gi mathakta lising ani sing mathakta changa hengalaga sum samna da lising ani sanga haido ani amadi athuba matamda baiba bosi tawdana lairiba se tawragani thani gi matam report ngai ribado 90% ge sangda losinjare aduna athuba matamda makha chatharagani haina lai khraga ngasi phawda baiba se makha chathadana lairiba se makha chathabiduna candidate sing ge awa ba khorang ba mayam se kogan Tausem ki subdivisional police officer SDPO Nehemia Zazo Chodang Sai Yankai Nipan Ukul ki Kamjong subdivision manung chana leiba grihang dagi hause nagaram block D da leiba masagi maimda thasi ki anida ha laga thamlamba ki thaudokta sena bani hana fubala dagi sanahem golmai sai kuntramang ama pureba LB joy bu thasi ki tarukta mayum dagi fagalaba matung ngasi court puthokre lampel leiba CGM Alex Muiwagi mamangda puthoklaba matung numit taramanga ngi judicial remand lauthakre hari SDPO Nehemia Zazo Chodangi Mihata Sena Bumui Court Putokani have Tabadagi Nehemia Zazo Chodangi Imunung Amadi Masing Yam Lavnupi Sina Court Complex ta Tomzilaki Loinana Mihat Pada Matik Sabo Serak Piu Haina Kolau Kiasud Lau Kihari 44 YTV Lokol da National Sports University Sab Yaro Hana Lokol Asina Kualib Kul Sing Mifam Pantokre Ngasi Affected Land Owners Association Against the Forced Land Acquisition for Sports University Nesinduna Sora the Pantoki Mifam da Lokol Asina Kualiba Koizam Maring Village Langtawal Kuno Sora YTV Kuno Amadi Lighting Mino Kul Praza Sing Saruk Yaki Lokol Kanan University for Hona Ganhana Muslim Purki Sing Like Quran Paiduna Sora Kul Praza Singna Wasaki Hiramasigi Matang Association as Secretary in Charge Muhammad Nazimuddin Fongtorokpada Handa Pangtokiba Assembly me from the Chief Minister Okram Iwobina Sports University Sanan Raba YTV Lokol Ekar Chahum Kuntra Taruk Dasmik Mapanhum Park Chaubalam Lairehana Pukhat Kibadu Yumpam Yaw the Bawani Association RTI Kutang Tobal Deputy Commissioner da University asigi matang se thangalubada Chief Minister Okram Iwobi MLA Brozen but MLA Kharagi Sasinaba Pata Center the Tharam Bani Hari Loinana Lokol Asibu Dil Tauriba Assistant Survey and Settlement Officer M Gambir Haiba Mio Asisu unauthorized or Mio in Hana Revenue Secretary Kanglak Lihari
Nazimuddin Maka Tardun Lakol Asida University as Sab Yaroi government and Nampu the Honor Glavadi Lakol Asina Kualib Kulgimio Sing Sirabasusina Tengagan Yana Fondorokli. Muslim sing siang labo Quran pairaga miam punamak ekhoi aroiba wasak sports university asima famja sahloi habasi ekhoi ngasidi Quran pairaga wasak nagani Manipur lengak na aran ba kaya asobe kaya tawron libsigi maramda akhoi central government da hanadagi che tharakibasu lei aduga hojisu thakigani RTI gi khuthangda association asina khangningduna hanglubada aran ba kaya honorable chief minister amadi circle sigi local MLA singi masin manao mari mata maru mapang singi yam labal ming kaya pansalaga akoina central government da piramba document aran ba kaya si association sigi mihut chalaga sab sana honorable akoi prime minister aduga mari leinaba union minister kaya na singba soi unaraga masigi marik sumba paudum piru ani habasigi khoi sem sabloi Sel demand tawur senai haiba imung amagi yum lekai gi miamna sidokre thaudoka singa sin Nambol police station ki manung channel laiba kodom pokpi mamang lekai da thoki bani yum asigi mapu konjengwam Bhumeshwar madima ki loina bi konjengwam ongbi Nirmala dagi ngarang ayuk Imphal West commando na tongan mui singda pinan na demand letter ka kona na fa ki matung dagi yum sidopogi thaudoka si thol ki bani Thaudoka sigi matang na lekai du ki miyam gi oiba mifam pangtok tuna sel demand channel bi konjengbam Bhumeshwar madima ki loina bi konjengbam ong bi Nirmala bu lekai du ki tanthokwa madi makhatan ain gi mayok thabak tawroklabadi makhoi gi mathak action lo bahaina warep na ki hari Thasik Tara Tarukta Akaknam Pau Pangmadaki Imphal West District Police Commando na Uremum Kabui Khul Giata Frisking amadi seking Chathabada ZUF ki active member ni habam yoyama fare hari farabami adu none part 4 dagi housing na Uremum Kabui Khul Ladiba Benjamin Kamai alias Benny Chahi Nifu Apokpa Ngamsin Kamai ni Mag Imphal none amadi Bishnupur na Singma Mafam Singda Miyam dagi sel Khongwat pad senabami ni hari ma ki mathak kiyasam pas Pasoi Police Station Thangat Krena Police Department ki PRO na thadorok si role amada khangalakli amarom na thasi tara taretasu Imphal West District Police Commando ki team amana kodom pokpi mamang lekai da thibu humbu ki thabak sa thabada KCP Mangal ki active member ama fare hana si role asina makha tarakli farab miyo edi kodom pokpi mamang lekai da konjengbam ongbi Nirmala Devi sahi nifumapon mapuroi ba konjengbam Bhumeshwar maitaine Maksu Nambol area da demand letter pibada amade miyam da sel khongrat pada sena ban hari Nambol Police Station da kiyasam thangat krehanasu makatarakli Numit humni sumna chathagadba Korean language learning program amang asidagi Manipur University ki court hold haukre ngasi hawdok numita Republic of South Korea Embassy ki counselor Jinwa Song amadi JNU ki Center for Korean Studies ki visiting professor Dr. Lee Yun Kyung na Manipur University da Korean loan Tamliwa Mahiroi Singh the lecture PK lecture program asi Manipur University ke Department of Foreign Language na sinduna pangthoki bani thoramadu mari lena na Impact News ka unabada Republic of South Korea ki embassy ki counselor Jinwa Song na Manipur University na lecture PB na bahairak pa khakta na tana Korea ki law amadi culture bu promote tawna na Korea government ki policy ki saruka moida Manipur University de laktuna Mahiroi Singh the lecture PB bani phongdoki ma na makha taraduna Korea law amadi culture khanglabu mi oyamana Tongan bahiram kaya thabak tawbu yabu khudong saba fangangani hana su Impact News the phongdoki The promoting the Korean culture and Korean language in India and other countries. And this is some kind of a Korean government's policy. And also the request from the Manipur University and request from the Nehru University. I firmly believe that the student who can speak Korean language and non-Korean culture, and they can get this innovation and earlier than some kind of other people. We Koreans very grateful because the Manipur people really love Korean movies and Korean drama. We will try to make this small first step to become the giant second step for the cooperation.
खुरहैबसिंग मिजिंग हाइब हिरमसिदा नोमग थौरम अमा इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ICM लंफेल पात पांगथोखरे थौरम अदु लाइफलाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन की मखादा सिंदुना पांगथोखिबने थौरम अदु मनुंगसना लाइफलाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मखादा ली अमदी वान पोचै साब की ट्रेनिंग यावकिब ट्रेनिंग सिंग साबा पोलम सिंग उठकी ICM की डायरेक्टर मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन की मेंबर सिंग लाइफलाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर सिंग अमसुंग ट्रेनिंग सिंगना थौरम अदुदा सरुक याखी अखोइना ngasi bauta tokjarba matamda akoina ngasagi sarkar dagi adiga to bank dagi kaiguma ko sentang amata lawdana ngasagi akhoi kaktana sum tokjarpa sida ngasagi poti yam chawrpa oibanina akhoi kaktana putopa ngamaktaba pot sida akoina sum akhoi dagi kai kano toba yaba legi haiba adagi akoina sum akhoi da kaidoba yaba lebagi haibagi kano da amadu masu yam kana akhoi awabam lari mudi poching se kadai bok insan bibi ya hen masi thadara kana kayam chawrpa ya haibana singba sing masu yangan jening ba तरा तरेत सुबा लैखिद्रब डॉक्टर निंगोमम इबोबी सिंह मेमोरियल सेरेमनी पांगथोखरे थौरमसि लैखिद्रब डॉक्टर निंगोमम इबोबी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट न सिंदुना सिंगमैचिंगा मुखुंग सोंगथाम लेखाइद लेबा लैखिद्रब की युमदा पांगथोखिबने थौरमसि ग मरि लेना लैखिद्रब की मफमदा लैसु कतुन इकाई खुमनब उटपग लोइनना मोंगसांगै ओल एज होम अमदि मणिपुर महिला कल्याण समिति दुला लेना चलाइब चिल्ड्रन होम दा साना थंगन पोलम सिंह फीरोल अमदि बॉय कोलम न सिंह बसु येंथोखी लोइनना सिंगजमैद लेब इबोयाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दा पेशेंट तरा तरुक लेमना सर्जिकल ऑपरेशन जु पांगथोखी हारी निंगसिंग याय लैखिद्रब डॉक्टर निंगोमम इबोबी सिंह DM कॉलेज ऑफ साइंस की हाना की प्रिंसिपल ओरंबत नतना मणिपुर की यानहान पॉलिटिकल साइंस ता डॉक्टरेट फंकी मिसकनी असिगुम्बा बाबागी पामजरम्बा महाकना नुंसीजरम्बा ऑर्फानेज ऑर्फान होम अदुगा ओल्ड एज होम सिंग ngamiba makhai akoina support tawnabagi adugumba ningomam ibobi memorial trust adumak laijaki gani मटांग स्वाइदा ब्रेक मलौजगे मणिपुर अमदि मालेमगी तोंगान तोंगान ई पाउ सिंगल लोइनना अखोई ब्रेक तक यामना थुना हंजरके इंपैक्ट न्यूज बु जेंग तादुन लेबियु मणिपुर की अहान हार्ट सर्जन डॉक्टर KSS कला सिंह MS MCH FICS FAICH नलायंग जरी अदोमना बाईपास सर्जरी वाल्व सर्जरी ASD सर्जरी PDS सर्जरी अमसुंग VSD सर्जरी तौगदब लेरगदि स्काई हॉस्पिटल दा निंगथौकाब यमसक समदि इराई नुमित की OPD मतम पुंग 13 दगी अमा फावबदा लायंग जगनी निंगम हौदना बमांगजौना स्काई हॉस्पिटल की रिसेप्शन दा लाक्तिदना बुक तौबी ब्रेक के मतुंगदा मयाम अमुन तराम लोकचरी लोइनना बुलेटिन से की मखाताब पाउ सिंह मियाम द पिजरी गवर्नमेंट के ऑफिस सिंह तरु तनाना थंबग लोइनना मियाम द थाजबगी वाखलोनमा सागदनबगी पांदमदा मणिपुर अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी मुदान सिंधुना हौजी हौजी चथरिब क्लीन ऑफिस कंपटीशन की सरुक अमा ओइना इंडिपेंडेंट असेसमेंट टीम अमा न गवर्नमेंट की तोंगान बा ऑफिस सिंह यंगशिनख्रे मणिपुर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट के साउथ ब्लॉक में नॉर्थ ब्लॉक सिंह प्लानिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स इम्फाल पुलिस स्टेशन पुलिस हेडक्वार्टर्स DIPR न सिंह गवर्नमेंट के ऑफिस सिंह सत्तुन यंगशिनखी मणिपुर अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी मुदाना खनजब मियो यहुमना साब इंडिपेंडेंट असेसमेंट टीम मसेदा पॉलिटिकल एनालिस्ट लेआउटबम शरद चंद्र शर्मा इस्टेल एक्सप्रेस की एडिटर इरेंगबम अरुण अमदी IMC की ऑफिशियल अमा यावरी टीम असिना ngarangdagi hawraga IMC na konba area singda leiriba government ki office singda sattuna yengsinki मखाताना लाखलिब मार्च 19 फाव असेसमेंट टीम मसिना इंस्पेक्शन सटखिगनी हारी लोइना मणिपुर चीफ सेक्रेटरी ओरिबा ओइनाम नबकिशोरना महूत की मियेंग मखादा मुदाना पाखलिब ऑफिस लुनाना थमनबगी सांगदम नबगी खोंथांग असिबु थागत फोंदोरखी मसी मणिपुर गवर्नमेंट की याम अफबा खोंथांगनी सुमा कंपटीशन लेबिसिना मयाम द अवेयरनेस अमा ऑफिस सिंग अमसुंग पब्लिक दा लुवनान बसी याम मरु ओय हाइबगी अदुगुंबगी awareness ama lakani haina khanjai मोइरांग कंगली रोलदा नुमिनी सुबना सथागदब सैसक फांगनबगी थौरम ngasi sagolbon सोयाम लेरक्ता लाइव ममताज मणिपुरी डांस एंड म्यूजिक सेंटर द हौख्रे नुमिनी सुबना सथागदब सैसक फांगनबगी थौरम से आर्ट एंड कल्चर मणिपुर गवर्नमेंट की मतेंग लोइनना ममताज मणिपुरी डांस एंड म्यूजिक सेंटर ने सिंधुना पांगथोकपने सैसक फांगनब हौदोकपगी थौरम अदुदा मोइरांग कंगली रोल पामजब अहलमन सिंह अमसुंग सैसक मखल असिबु हिंगतनबा पामजब मियो क्याना सरुक याखी थौरम हौदोकलब मतुंगदा मोइरांग कंगली रोल सैसक पद ममिंग सलब सैसक पा थौसोम बुधना कंगली रोल असिगी सैसक मियाम द खुदोल तमकी
Nongsu Parong Penagum Simatamama, Ekaida, Yumtong Kuding, Torum Sinda, Yamanatana, Maduna City, Sumleshalata, Momenti policy later, Kosem policy law Tokre, Kashunata Bada, Lakaya, Sakargi, Nakalama the Mangi, and the Shumba, Nako, Yamaru, Kerba Port City, Equina. She told Jedipa, Saint Jedi Bashon, the Equin from the Valley. April ki tang mari dagi tara fawba lamboi khongnang khongda pangthokadorba Manipur Industrial Expo 2016 da yawning basing application form thazin bagi matam March ki tang kun ma fan phawba sangdok lehari Make in Manipur campaign for employment generation haiba theme da pangthokadorba expo sigi akupa marol www.dcimmanipur.gov.in dagi khangba yagani hana Directorate of Commerce and Industries na thadorpa sirol amada khangalakli National Control of Blindness ki Lamzing Makhada Thawbal District Nodal Officer na Sinduna Thawbal District ki Sangayumpam Community Hall da ngaudong laina mas khangdokpugi free cataract camp ama pangthokre camp atuna punna nupa nupi sama kunlom bu test tawbada mioi kun da ngaudong laina laire have khangmangam ki hari loinana laina asin nar mioi sing ado hayeng zenim ka khusam narga lemna operation pangthok lagani hari Manipur dagi afpa pumlaw log thoktona sarmila gi punsi kallo haiba kholaw lawbuna lakador bisai asigi yawsang kumai gi pandam ohen biyo haina Kurai Local Council Communist Party of India na thadro ko chiro lamada pauje lakli Khwaramil kaithel da nomogi chara tanjari street vendors sing security sing na port jon bi yaro hen athing ba piba sigi mayokta ngasi BT Park mamang do wakat mi fam pamkre Roadside Vendors Welfare Association Sinduna Pangthok Wakar Mifamadu the Manipur Langakna Street Vendors Sing Asigi Hingun Rabagi Hak Matpi Ganwahan Iba Placard Sing Sijina Kiari Kariguma Makatana Port Juan Yadrabadi Kwaraman Kaitil Akoi with the Lady Street Vendors Sing Punsilaga Akan Mukungjang Sing Sangsilagan Hari Wangoi Kendra Manung Sana Labor Tongkong Kaitelgi Yankai Nitorak Subama Pokumun Tauram Ngasi Kaitela the Pangtokre, Tauramasi, Tongkong Kaitel Development Committee Nasinduna Pangtokmani, Tauramada the Kendra Sigi MLSU Oriboinam Lukoisu Sarugyaki. Multi-brand showroom Westogi Anabu building among a sea Achama Torumama Galoin and Hangdokre, Kasampat Churachanpur parking da Hang Liba Achambas Anoba showroom Asida International brand ki product yauna mini cafe Masu Yauri showroom Hangdok Toromadu Tongzu Assembly Constituency ki Hanagi MLA Bijoy Kojam Yauna Manipur film actor Kasu Sarugyaki Hari. Hauzik ngasi nomagi sanabagi pauda Kurai Polo Club Kuntaruk Saba Governors Club Invitational Polo Tournament ki final changkre tournament asi ngasi Imphal ki mapal kangjibung sana ki bani semi final match ta Kurai Polo Club ki sagol kangjeroi P Ozit na Panjil manga loinena Hobby Aswini amasung TS Basanta anina Panjil amamam ga chanchinduna Eastern Students Polo Club nomoibung bu tournament asi ki anisu semi final match asida Panjil Tariat Marida Mighty Piram Laga, Saturday tournament is the final chunky bani. Nakal Maromdana, Sinkai Hunba Women's Polo Club, Kongpal, Taramanga Super Governors Cup Women's Polo Tournament ki final chankre. Tournament is seeing as Sanaki semi final match Samada, Sinkai Hunba Women's Polo Club, Kongpal na KNMM Riding School, Singamabu Yamna Lakshana Panjil Taraum do Yamada, Mighty Piram Laga, final chunky bani. Manipur Horse Riding and Polo Association is in the Saturday tournament, Sida, Tim Tarani Toina Sarukyari, Tasiki Kunda Sanaga, the Benufi final da, Tangwiban Women's Polo Club, and the Sinkai Humra Women's Polo Club, Kongpalga, Loina and Nupagi final dana, Manipur Police Sports Club, Amade Kurai Polo Club, Anina, Lambata Nargani. Kaksling Popular Sporting Club Taranito Suba DSA Trophy Naurem Bubol Memorial State Level Invitation Football Tournament ki final sangmangam krehari tournament si ingasi sana ki bani super semi final match aduda Kaksling Popular Sporting Club ki sanaroi Bikram Zina Panjil ahum amade
ngalai rin na panjal aniyam ga chansindra klasa kainu panjal manga sinoda maiti piram laga satharlu tournament sig final changki bani ngasi sana ki semi final match sida kaksing popular sporting club ki sanaroi bikramjit match ki humpu sub minute ta san ki panjal adu klasa kainu gi official chingna yaning da badagi minute kontra walu match adu makata na sana ki dre hari tournament sig sana kanglon matung ina mesa sigi sinilang libna kaksing popular sporting club mesa sida mai park lehana lauthoki all manipur football association mi makada district sports association kaksing nasin chatharak liba football tournament sida football team tarani to nesaruk yari tha sigi kunda neroka fc sanga pamadi kaksing popular sporting club anina tournament sigi final la lamba taunaraga ni hana association sigi general secretary na thadrupa sirol lamada khangalakli Manipur Cricket Association sinduna luang samum na baluang popo cricket stadium da sana ki ba om suba MCA plate cricket tournament da Uripo Cricket Club mai pakre ngasi sana ki ba league match sa da Uripo Cricket Club na tos ngamduna betting hana sana ki ba da pi over ni fu yodana over kun mapan ga ball mangada wicket taramak turaga an sam sum taret lobangam ki masigi pakhum dani so betting sana ki pakham cultural club mayai koi bina pi over ni fu yobangam dana over kun taret ka ball mari da wicket taram turaga sum nagi run mari fu taret khak lodra match ase run kun na maiti banangki match ase da Uripo Cricket Club ki bowler Rosana wicket taruk lodna man of the match ta kibani Ahum Suba MCA Plate Cricket Tournament da Nauria Pakhang Lakwa Sports Association Kha Impal Mai Pakre Tournament asi ingasi Langthawal Cricket Ground sana ki league match amada Nauria Pakhang Lakwa Sports Association Kha Impal na toast ngamduna batting hana sana ki pada api over ni fu the wicket tariat turaga run sani yang kai nipan lobangam ki masigi paukum da aniso batting sana ki youth welfare club pasoin api over ni fu yo gadava over amag ball ani walingai da wicket taramak turaga sumnagi run sam humbutara tarukak lodra match asi run maripuni thoida maiti ki match asi da Nauria Pakhang Lakwa Sports Association Kha Impal gi all rounder Simona run sam sumna nipan mi wicket ani lodra man of the match ta ki Manipur Cricket Association sindoni satharli tournament asi da cricket team tarawm doni sarugyari hayang tournament asi gi league match amada Khetrgao Iril Mapal Youth Club amadi Eastern Sporting Union Wangkai anina Langthawal Cricket Ground da sana regani Laklib Mars Kulum Doidagi Hoduna Numirmangan is on a Pangtoko All Manipur Working Journalists Union Amzugi Taruk Suba Annual Sports Meet 2016 da season nabati third sama Yankai Mangal Rural gi proprietor El Surzit na Mateng Panglakpada Amzu na Cherolamada Tagat Fongdorakli YMDOS Hairangoi Thong amadi IGO Oinam Anina Marisuba Rajbabu Sharma Memorial State Level Case Prize Volleyball Tournament ki final da lamba taunargani tournament asi ngasi sana ki aham semi final match amada YMDOS Hairangoi Thong na YMDOU Hairangoi Thong bu point mapan kunmanga taramapan kunithoi kunmanga taramapan amadi taramanga tarahum doida maiti pi ki bani Sathar Gilbert tournament asi gani suba semi final dana IGO oinamna NYVA Naurim Panjil point kunmanga kunithoi kontra kunipan amadi kunmanga kunda maiti pi bangam kibaga loina na Sathar Gilbert tournament asi gi final sang ki bani Young Men's Development Organization Hairangoi Thong sin tha asi taramanga da hokiba tournament asi da volleyball team nipan saruk yari tha asi kunda tournament asi gi final match sanaragani Matanga soida bulletin as attention zedring mangoina headlines amuna tamjari Romita Mystic Mari Lena like traffic yung gimiyo sing na Raz Medicity the Thomson Cray Lena Hospital gi staff sing akan mamong da mukna Cray BJP Manipur Pradesh na Imphal Jir Bam Nami Dale Barak Thong ki bam Yangshin Cray Manipur government manamadi biaro gi marak pau pauna drehana Maral Sirakli KM Blooming School Khangabot class 8 tamlib mahiro ema laikhidam ki mayokta khoisaw naruni amna principal ka da post sing thugai ramle amasung Khurai Polo Club na Eastern Students Polo Club Panjal Taret Mari da maiti piramduna kuntaruk suba governors club Invitational Polo Tournament ki final jangkhre